Yes, mashabiki maitu, mashabiki EKAI TUNEENE. Nye kwa masiro mbeta Robert Mwe, kala kama nakakuyo kama na tui, kila kilungu mwende tepio. Kilungu kita EKAI TUNEENE na ni moto wasia EKAI TUNEENE ni kilungu kita kietetu kwenyu. Kwesela kisasa kinene, kisasa kia Triple P TV. Na nundu wa wendosu, ola wendu wa mashabiko. Umundi tuende na mundu kwetu Lilian King'oo we tuende na kuna story na gewano. Story yake ya part 1 nyamba ito inatumie neta medhoi, ne medhoi. Lakini umundi MBA bekuya. Biblia asasia bekuya nongi. Nundu medhoi ni mabangule. Amen. Kama sote niweze. Niweze pio. Kede mashabiki mako munona tukwende. Nambo mukede nambo kunda kegu na kwa ni mutabia. EKAI TUNEENE ya muthenya wa mundi yetetu kwenyu ni kundu wose wa loto moto na kuthoka loto moto mbaitu it's very easy na loto moto by the way ina options number 2 ina option ya mbe na option ya keli so option ya mbe mbaitu no ikalende ukasenu kwenda kuisindia ngali katasi of loto moto wenda kuisindia ngali it's very easy we also simu yaku shabiki wakwa udial star 570 asha no choose option number 4 kana u choose number 4 nikenda wise kwithia mbaitu ni walika katika draw ya kuisindania kana kuisindia ngali katasi of loto moto na edha shabiki waito ni withito uyenda kwitha na munda kuno Nairobi kana kwitha na plot kuno Nairobi ni tukwitha tuinengane miunda by the ni twitha tuinengane mbiunda katasi of loto moto na witha ukata wenda kuisindia munda we also simu yaku udial star 570 ash no choose option number 5 nikenda ulike katika draw ya kwikata ya kwitha wimusindi waitu wa miunda katasi of loto moto na tuendene sa na mundu kwitwa Lilian King'oo so ikala ni naitu mashabika ni wakunda tuwo EKAI ni mukethie sitwa ni ya Kristo Yesu tukise bala mwe ni kwatia mwaseo mwe Yesu no munengete mumo wa thayo twimutungia Ngai mubea muno no ndwa thayo na kutuia muvaka muthanyani wa umuthi na mubea munene kona Mr. Mwe ena wima wa mwe nikithwa niwe munyanya wako wa show umuthi ni iwe most lakini niwe atumianisie nikana tumine uke wao na ndiasa ni mubea kwa ndo alani nabikiye part 1 na ndiasa mumo wanga yu mwingivie maundu nemenye kamukamone Ngai Lilian tuko na kwananga masaa mashabiki matwetelete muno yani measia ndukalate yani harakisha hii story bwana itukwenda kuwa story no now pretty straight to the point ni wapi hospitali yune hospitali lakini ndana mbovika hospitali pende ronao tete na ndoto yesu na otie ni kwa itwisi yakwa ayuna otie ni bandu twesila tuendete primary school pala nasomea na yu pandu bau noni ni mukwate kuoko ngalikweno na kuoko ngalikweno na nina komete actually na kita kuota then nona kitui cha kwa kili bandu ukutane ni wetu unundu ni pisa ya tiwe kilikoni chako then nona ndo nywa singano netelete kukwa lakini nona ndo ele mangwete kuoko na bayo lukasumba nona kasumba ka white kasoletwe musalaba mutune na ila na amini kukono uno gwe kitu chako cho kiombukile na changulia mbona umundi wako mamuno na mwe mama ni otando nywa singano neteleta kukwa niwe kibeti chuchu chambiye you need to change your hospital pala waenda ni kwithi wayu pala naenda hospitali you can imagine naina gaina mundu akuona specifically clinic cha everyone na ebuye yuma mwai wambe nginya mwai wa kenda Ngai no ndando nya singano cia tetanus you can imagine that of which mundu muka muito no tonya wa singano icio cia tetanus ndwaile kuthiko cia utaso tonya cionthe you uko manyaka na ndia tonya singano icio ni menyana then amukuniye simona amukulia kana ni necessary netonyo singano icio ambia na akitie kulwa na mwe no netonywe anywhere ekayuku enondo niona bagwe basa ambia pana osai ngali yevinda yene twatianie na my ex ambia osangali uke ni kata ngutonye nyeno sandi akwa na mundu wa uba tuoka na twa mundu wa uba nundu twokita nake kuma bala twumite
twailo dhima kayumbetela andi akwa no watu onye kueleza story langu kueleza ojuja hospitali then twathi kwa clinic cha andu masukali andu ma pressure kwa yandu ingi na atuma nasi na mwene ngwenda kuona nina appointment na ngaina wakwa kai singano cia tetanus maina sio na ndekwenda ambiye bubuma sama ingi muno na atuma nasi ingi na mwya ningwenda kumona nondu nekala bawo muno na no kutonya singano actually ndia leo tinda ndiolia then nina mwelete mathina la nesilite ngamwya ani ando na ku ni encourage nikana sabali ya kuikusia withi ndina mathina then ilana waandie nasi amotavya aendie amwenda we Lilian twina singano cia tetanus lana siwanda bisena amwai wale unda uiwa monda bisindie kata nduma kulanu meno nduna mabaza na naiba fair mwingi muno na ndina mbesa na mwa aya mweta mwe au maluke ni mona kana nuko bisine kwake ila wa malukile gai nozo agiti onzome ambe wando karibu akunwe mundu wa uba ulatwa inake nundu akune anena siandie aneni zeta nundu nina mutabise story ya kwa ya kutiana na my ex na eneni ela ya ona ndwe maana it was so painful nundu my auntie ena mundu wa uba na agiti omea kana inake tothi na yunendere ndilika chone bandu pa kicho cha yote wa stairs gai no sinegwa ya mundu akututa madamu wailo nokukwa anva munisirani muno ambete kisirani buyani nanya ntina munene then na umalo kana amwe sita kufa nitaishi kwa simulia matendo ya kwana in fact na umalo kile chone onandekita ngwa nikanzonde to isu nundo kindu kila kuonda bya ya spirit yake kuyampatite na ina mena kushare nando in case of anything and ne sethethela ne mutekoni wa maitha makwa so you nina thama hospitali actually na netela muthenya kwa kusiana na sikusia twandeta actually kumanda hospitali nina mume wa aunti yakwa twafika hospitali twandi hospitali one of the hospital isili na twandeta kusisia facilities yondo sibwa nya actually na manda abandu donya kusia ya patena ngarama mbingine kana ndikati wendena kendo nundu ninaona maisha ni mathela ndina wia ndino ndungi kana ko kite ona ndisinga kanengaki nakasia then twabika isili nanenga nekabuka kwa clinic madam ola wosia kabuka kononi akabula akasisia then angule kana nunyu sanda wanesa na mwayi lakini ni mana mbindwa nesinda wamambie menenga sia umbukela chao ndakame daktari usia elewa ntina elewa nondo angule ambone akabukune kakwa ambia Lilian soma ba wona bandikitwa hata ibukwa kwa yasa ineto kana ni HIV positive ngoja shabik kana botila mundu kwetwa Lilian King'oo nini kenda wese kwithia nina mudhocha tafadhali mashabiki maitu twethe tuyatie ne baraka katika mitandao idho Twitter wa EKAI TUNEENE nenda do subscribe ita account na EKAI TUNEENE semba bomba itu subscribe kusubscribe ni free alafu nukwitha uikomana na stories twethe itu tuika mbaitu nikenda wese kwithia nisi ya kutethia wese kwithia nisi ya encourage tuatie baraka katika mitandao nye personally nitawa Robert Mue EKAI TUNEENE walika katika Instagram katika Twitter katika Facebook nitawa Robert Mue EKAI TUNEENE nono mwithe muyatia mundu kuitwa Lilian katika mitandao Facebook Instagram TikTok na YouTube nikenda wese kwithia mbaitu nitwa subscribe account ina mundu kuitwa Lilian King'oo na nimutabisie mashabiki maitu kilungu kitu kya mdanyani wa mundi kiete tukwenyu nikosewa loto moto na kudhoka loto moto it's very easy we also simu yaku shabiki yako na with the wiki to slingi 50 bob also simu yaku udial *570 ash no choose number 4 wote option number 4 either nukwenda kuisindia ngali courtesy of loto moto na uketho kwenda kuisindia miunda twina miunda mbingi maitu tuende na kusindania kana tukwitha tuinenga mashabiki maitu so wo either nukwenda dhauka wisindie munda we choose option number 5 we dial *570
*70# no choose option number 5 nikenda wese kwithia niwese ibusio kana niwalika katika draw ya kwisindia miunda courtesy of Lotto Moto. Semba shabiki wakwa wiki unikenda wese kwithia nitwa manza mbesa wese kwithia nitwa kwata mbesa no ikala nikenda mundu kwitwa Lilian ambie aende no tunenga story yake. Now Lilian, Maklia Moses katika kabuku ka kumedhi akaandikitwe you are HIV positive. Yes. Ula waandikite nu Robert kenda beke nukitu lango yakwa. Nila napika patisu. Nondo. Ndiyese kabuku kaandikiwe ukweli. Nduluka in fact ona neso lilikana ninyoka. I always cry. You ela no niwe na was jisome na it was signed. Robert na balukile ndi na iwezi mume andi akwa ni umalukilwe nza yuna senyewe umaluke nondo wake akulu no kwa madam Asia ne mume wandi yake wamba umaluka banini tiwe ingine na baluka ana tuikana nitwa wakarumu ni relax nikiwenzebe nondo yu ona ina changanyike wandi sini asiata yani ona nota nambe ya kuhuka jela na atwa iwe bubuno ngelonsebe wethia no nitungi wengi lampa no mesia yu kenda ndezu ima wake wa moyo mundu uyu no atungi wengi lampa sindu isio there is a factor sikwe sionte nikana tumanye ali akana ka kwita yiba yu kitai chai denial andwani mandunga lampa moga results no na magiro bindwa no maina amboni membia mbona we negative kabuku ka ukaandikwe positive no na sign ngamea ni simu kitongenga nini sine positive in fact na mea nini sine positive na ndiumwe bupune mundu nginya nilikana daktari mambie madam wino tumano si yini mume ambra waandi akwa yambidie ukama amaelesi mwandili esilite maundu maito so ni wamambie kuelewa whether ni mesi uti Lilian pesi ndo ingi kwa neti akilini yu katika alilana yetwe niwe maatu manie daktari unge no nie no kana nambe yothi mwana nini makethu kesia daktari makongeleka mongana kiliko ni chako na manakana kako nikakwiye na kakwiye so na nena sia mundu ngamwia kama huyu mtoto amekufa muniambia kwa sababu sitaamka hapa huyu mtoto ndiye alikuwa amenifanya nikae kama amekufa mimi sioni haja tena ya kuishi Robert naena weya mwingi na kibalua chomo hospitali andi yako matumano yu niweze ni masama basa monzo tekale kuku masaina you can imagine ndiye na nyoche ipeke yake yu tu hospitali kuma saina saa monza neva huu mume andi yako no changanyike iwe nundu nikile na tabu ndi kwenda ni asia nini sini nipo yani na negative na ina usiwe negative na akili yambeza kumpia kwa umundu umeo anandiye nundu wisiti ni positive ni mwa ngekulia mundu umeo anayemye kwetela niki nisiae onenda ni positive nekula sia makulu makila muthemba ngethia nikulile mume andi akambia ula we positive no Nembo kutunge tena banini mundu kuitwa Lilian. Yeah. Before andu make harusi tela wekie ni mwamba au tumwa pala daktari na muitumwa na ungamei mutumwa katika hospitali nikenda wese kwithia ni mamweka check up especially test ya status inyu ni mwesilite process yesu ni mwandie hospitali mwathi uthimo tuyamethi twamiendie la nambiye clinic niona ndisiki akiliko chako cha uswete cha Robert nyendia ona tuithimwa rhesus factor isusi weta wa mundu emwito ndia ona tuithimwa tuya wa ukimwi ndia yani ndia ona lakini nilikana ndia kwa aindwa clinic umoja ngathimwe na mwiyandwa yenye ngathimwe na sio ndese sia negative so andia kwa yata bwa report ya muthembo asenga report yeju maniena nundo kawaida daktari athia wimwo amba ukikalia ndia akakueleza akautavya
lakini nyama naingia ibuku mambia Lilian wesawa endoke kata ukesubi Robert nekuya satani wisi kwete mundu report nduku kenda besu ya nonie muthuku na mwasa nisi wako wakosia saa isuyu niwese niona ndakitali maindima ngakule mondo kana kana ikako daktari aka mtoto ako sawa lakini ndima kule mbona muke umbumbe ola woge wa mwesambia sasa Lilian tunataka uingie theater upasi kukaa na huyo mtoto for 30 minutes hey kunda ngazi ya theater ne weta ne wasu wako thikwa onatiku kwa ju mathiko maku no mumbe ne iwe theater Robert na tele mangi na atwika ne tungwa ingi kala kasomba ka relax na ndiele gwa ni mundu kana theater ti bandu bakuwa yanda yuthina ya ningwenda utwika slay queen nasia niki wakita wingi jakibu yuthina kwa munene kilikoni wa Yesu second ndineza kwetikila kana ndimu akili mbya we muwau akili yake utatanana Lilian wouma ba esila ka mukunji wose kibanga wakute monjama mundu uno ukinizia laini sikoni uyu akili zimboni una ninebuyana mubainga ona ndiukila onange wate sembe ndize ne sembe niendete ba yani akili jathukuma kithemba kingi ukethia tita nina ngai nota nina ngai yani nota nditongwewe ni beba yingi ithuku ilana iwe ni ngutwa wa theater Mr. Mwa akili yambe yakombia ni sasa yakuja kukwa na kwa sio sio ukaambia leo utakufa nilikana na le ya ndigwa ngawe sitakufa ukethe tita tunavinya wao utabia bebo sukanda ndigwa ai babi ka bandu tona yengo kwewe then nesa kwetikila we ku theater na main one condition kenda kana kau ni muto nyondo akwa ultrasound ngamanya kana gethayo kenda kaithayo ndio theater tai maana nikale na matafasi asanzu teka bito we andi akwa atata ombiso bakandilika nyondo wo kwiwe kana you ndokiwe wimbivu nundu wake sijini ngamwa we isu moyo wako kila mondo agwite moyo la wake elana ndiye we ultrasound yambonya kana nike ubeba lakini newa kebeba kavola kebeba 115 na kailo beba 160 so newa nwetikila tutangie kana kako na wina 30 minutes na nina 30 minutes saa hizo tata yangu yesi ya 20 ingindu isi ngewa na kukaa kani yani na kaa kani si akila kindu choka nsiani ngaze kenda ikukwa lakini nilikana ndi kulia ngai kethe wogo kiningukwa mwe wako withewa kitwiyo kathikwa na baba imwewa no asima kwa makoka ya compound ni hata matatho kwene mundu na kula sia na kulia ngai uni kana yunuke kwetikila na nenda kitali ndwa ifeta mukandhenze na ndilika theater nondo likana na ate iwa kasululu manzu kumena lea na gwa kabeta kako kama uma na tapia ndibe toka theater takomania mundu ula wa next abitwe muko elebe bayambia uma wili aumite theater Robert na iye aumite theater nengi tolete ni nake unataka metwe kazumba kala tako metwe ni nake kala tongelela wanzebe aibo na ni wana iwe na emergency amba athukiwa na iwe taina nyona ndina emergency avi in fact wana ndiona kana bekindu kumbe madam musuku semologo kana kaika kwienda na atindilia atabetwe aiya umwe kana ale ju ayumwe theater niende tolika twakomania mundu emukundu kwika wabyo kasulu kalaka ukuando ako mapita kana kage kakometwa kuvuta meako ilebe bayambia Lilian ngari yako ya kukubeba ndio hiyo we Robert na iye nilikana na sise momoni uneta anti akwa uka na namwe anti nagwa kana kakwa kakekala thai we nya kwa kete sitwa kwa ilaki kamba ngewe na atunga Lilian ngewe lwande utani wake okewe wasioka nondo na wori ya mono yo lwase imakwa unu makagwa kikucha kwa nondo ni precious daughter ko yanona na kwa ni thina monena ona brothers ya kwa maika accept kana ina rumwa
lilikana nembendwe mwe kwito alikana ndo asu brother kwa kwanza vyo mwa atinda imbisia tenuke nyona ndiye zikuwe kutoa kwa muthemba mwangalea you know na kwa maiketekela na nandu mambendete so likana iye beba sitakufa na ungamie na sisi okutana na sisi na usisi ne sana nona itu ukutane na ya sitakufa nitaishi kuyasimulia matendo ya Bwana na ne Ngai wanenga kulikava na umalo kane muima isiwe ndoto ila na nene nitakuwa ninaambia hata kichaka nitakuwa nakiambia sikiza nikwambie Mungu anaishi nitakuwa naongelesha vitu ambazo haziongei na newa ndia kwa takare nja ulika bado lakini nalika nondwe na nena abeba Ngai na bado katika akili yako bado ndonesa kwenda we convinced that we negative bado we positive ni positive bado in fact ni positive ona ndia ndaiwa mundu waza ne negative na athimi otilivu ino Robert na kila kithimo kwanza mambi vyo siangilie mwa ngilisi yako ina siathimana nditindilio tonge bololo kendo kimwe so bidi ndakitali usia mada muamwe kito mtu hospitali kitofauti ne ndai saiti kila kana inake na likathieta na sisi atu maonji ta marehemu na asia we ndizi mege angwazi azimegite ngwazi ya white ona magite siangirine nyana asia alaika mwate la andu etune Lilian nenavika noni yemekwetu ne waikinya kabela ku kwanza nitie ndo kwa twa mundu akile angwara ngamwe usinishike niko na nguvu na ni iye nauma wewe ona mundu aje ne musisi elaya alafu andu manguni yesimu ando manguni yesimu nezo kitobe no simwenda kitale angime ombia usinu uchawi lile ndukete kilot otamwa angime okuya wobeto kuma ketwi ndukete kilot mwa ukangotwa mboya ne juni wandike kala kana 30 minutes nake mundu yake ombia keke ngali yake angu akandwa mboya ne ningakuliende andu amembiata nezio kitobe no simu neke ezikezi andu naleza kitandana na sisi etalaje mu agendi nao yona kenda ngazi yange Robert nyendia ndani theater sisi etalaje juju na Lilian bandu becheni kinge hai na sisi andono me serious andu kulingana monza nyana mananya Lilian babe kindu chao kitaendete nesa ando amayunda pia lakini na asia ekaeleza to kwa muke na Ngai nu ambetie bana iwe no ye kutinda ne tabete ndeto mbingi ikana ne kumbia na tonya singano ne we no kile mau mogela na akili mama kukela nyamana yange wasi agela mudera ibaji na akili ambe isili iwe kutoka ai alishambabu magogela wale ndo ati wapu wa nyana kalavu na asi alishambabu muko umokukui mama kwa madhela vina tina uwezo lakini kile kwa sawa Talola bangu atampesia na musisi medo angula nile wesili ata na binti ni nene te bubu kila kendo chonde ni na binti to Robert na mbiye kuiva akili te kubwa onondo wiwa aju twina binyange wa unena wiwa tu ukitokwetela na nambisa wiwa andu mainena basa muno na lala sia medo na tina ndateka ngabingwa none kana ngo nande ngebe anonene ya karado ndibingwa noni etala juju na nona ndakamembinge na kwatwa iwe mwinge nona ewe kwa matu anisi ewe yako anewe amenguse muno ai nyane yanga iye you know what ondu wanu amione nga Mungu wake leko ai na agwa kitombetela jinye ntino ndongi wa Afrika ne kuya Robert itinanda tika monza ndise ando azimambekie operation ya muthemba mo ndatika monzo newe kana kaya newe na thayo kwa kuma mao newe kindu cha mpata nginya na smile wa smile we akuto no kamata wa smile Robert ai Robert yakao sani ai maundu methi abayo lwanda na smile ye
no nangaye musio kwakwa no kelya koko kamwe kuota ne yangai asanda usio mwana wakwa uwete na anenga thayo ame jova ntisi ne kata na nake kamba lakini tondu nuombe tie baisili woria simbo se mwana ame yova athe mama kwa simosaka tokana kakwa no mbiki apinya netekele maundu mapwa usiwa unje bubute yangu la Lilian unasema ame anaongea na Mungu wangu ambaye ameniepusha na mauti nasikia nimefufuka wa na atumwanya na umathieta ila na umiethieta na atwa wodini na ndiye nyana akitoko koma ndo wa umathieta wiwa to mwingi wiwa uthumwete ila ndawa inamba umamwe ligana nawo kille bake ndo saa 11 ne thia mwe wiane wo mwi wiwoki Robert uno kille na yamwe Robert kindu kila nekie ni kuya ela ya nginya naze umakula wai oko sisoso kuyo no angule madam wa mujando nundu akimakometa na ekayo nambia kuya madam ungi wai baute na yanzu where say ye normal eka madam wai yue kati yende bukaza nasi nusu ai wako se atwiye liani basi tati wabu tatu yati tukole lakini ambia wewe wa operation umanya wai yanga kitawiko iki ubasuka tutunga ingithieta we negwe ithieta ngai yambola ngwatije ita mina kuye na kule madam osu wai yaniki madam osu ambia Lilian nina siye na mundu ume wina siana ena siana tandatu na mundu ume usu ndambia kanena kana Jinja ni manie. Tani la bokunda kibwa. Mashabiki maitu we tuende na mundu kwitwa Lilian King'oo. Part 2 na story yake yambia kwitha yoni changanyisha manini nundu we niwe sili maundu maingi. So mashabiki maitu tuende na mundu kwitwa Lilian King'oo. Tafadhali tumusupport baya katika YouTube channel etawa Lilian King'oo. Na kwenye personally katika social media handles kwa nitawa Robert Mwe EKAI TUNEENE na pia utuatie katika YouTube Twitter wa EKAI TUNEENE so make sure mwani wa subscribe na mwiye isino support ila mutonyo tunenga idwe takamba na mashabiki maitu ma diaspora mashabiki maitu ma Kenya unde mashabiki maitu yani ntumwendete piu katika comment section ningwenda bautu the twinene yebo nikena mutu tabio mwende no tukwatiata mwende no tukwatia mwenga liko iba na story no ya mundu kuitwa Lilian imwigwata imutwaitata na mashabiki maitu Tolondo nini mutabisie EKAI TUNEENE omunde yeteto kwenyu ni kuondu wa usio wa loto moto na without loto moto hata it's very easy we also simu yaku shabiki yakwa udial *570# nikenda wese kwithia niwambia kuthauka na wendo thauka nikenda wese kwithia nimwe sinde angali we choose option number 4 na no silingi 50 thauka na silingi 50 wese kwithia mbaitu niwetha utona kwithia musindi wangali ila tukwithia tuinengane na wenda kwisindea munda wenda kwisindea ila sitawa miunda kana mashamba tunapeana mashamba so we choose option number 5 nikenda wese kwithia shabiki wetu niwandika katika draw ya kwisindea miunda kuno Nairobi nikenda wese kwithia maundu mesawa kabisa so mashabiki maitu osa simu yaku ikenda wese kwithia ndio twathauka alafu tuende na mundu kwitwa Lilian King'oo na story yake ni ambio vikavandu we Lilian newa kwitha ni emotional lakini nundu ninese niwe strong ni wa uminye na nyenda kamena nanya kama baadhi wai na mkugulia hapa kwetela kaina nyenda kama nanya kama wake nikeva kawi usi musaniwe ba musi yambia tena musi FM pe mondo kabubwa nite wanwa nanya yenda kama nanya kama na no tawe watene mashabiki ala mnasoma na mundu kwitwa Lilian katika comment section mtu tabia Lilian na miaka ana nundu ine ya mwiwa na mwiwa no twana kwitha tu miaka no rafiki yako atindili ataite etwa nyinda kama atase mbenyawa so
We rafiki wako bau akuyekata akuyana sino ambia mundu ume Lilian hana kitu changa mundu atonyonge ngata na mukulena nukwebia sibitali ambia ino ndebia sibitali lakini wongwenda mona na mwayuweka ba wakuna ukwate yo nende na siane 10 na mata musindamanya ko wezi ona ndize atabiwe ni wayo siana 1 2 3 4 5 6 mundu ume mwe kwanza evanjini kwanza tende sema maundu mengi mwe niwe mbebi kuniwa shoko hivyo usia onata kwa ati wewe ni sita wata okay wewe kuelezea kila kitu mweasia na kuya sio chao nyena wambe yona mwiye kitobindia ona ndiye kila kitu kwezi wewe sio chao ona nipisa sia alusi kwanza ngomoni ambaye kusisi oninye yuge tukabwana ni aso sina mwenze yu na kabisa kakukarusi tutona fika trikamanza ndise ka producer wako beba ndotono kwanda visa ya moto kwitwa Lilian kwata katika account yako ngoje nitumanza bisezo notumikie tafadhali producer bekie visa ya mundu kwitwa Lilian King'oo muthenya wa harusi yake ditelema iwamonia visa ya harusi na monza mwiyesisia inde juna mwe mundu la june nake sisi abani chitwa na mukule nendonda bya wina umbene nao na nzungia ambia siko na mtoto wako na mwabasi dunia ni jututiwe na kana kukakwa mundu usu ndeba ndo kwendo tona saizi na ene na mutumia message kamwe nina ubongezaji withi akana bayo lwanda akambia congratulations for yourself no ona karibu anota wayandike stupid lady wakwata mwana ni wamwandikie message ena mwandikie message actually nyinaona hata kindu kitonyo bindu akili yake na motive ya undu kuona maundu bado no mwendete ende baikindu kithukuta kutiwa mundu wendete nondo cha bindu kakitwika kimena kibitu kite kwendo la wendete mundu you can imagine niona bayo mwandikia ka message umwe congratulations daddy kando amwe ngijanga mulilikanisia vausila twevetie hata kwa hili hata wakati niko chini yuza hizo uboa HIV positive ni umiakili akili kwete niendae at least ni so mukule mbolaka na we athi uthi mwakewa naguo yugenda ni naguo nyene na umizeba yenda wende na ne yakula ciao anya nae kana ka kanisa Robert madam musu akitaasya what akangulia noti mbaba wena ngamwe kana na matusi usiwe mbebi yakwa lakini yu mundu usu andite bane nyoka na kwatie kana kakwa naye metho na kula ngai yu no nengie neka ngaka nenga yake Lilian ndiwe yani nena ina june chini ya maji ona bai mundu yombese na mwe aibo yangwatie kuma mutwe mbaka nyaye ona ndiye zingapika kwitu akana muthenya wa wiyo kana ngapika kwicha ha twamina kweya ithe to ambia nete iwe Mistreat tuinywe tutungie ndakame ambiki yake kombe kia nata kumbe numie thieta na ndiye loya kindu na ndiye si Lilian kebako niendo twika slay queen in fact Mistreat ne uko ndakame papa nzio kenge soko Lilian kikombe nake wa Mistreat na ndithuki na masama kwacha ai ndia nengwewe buye ilea Mistreat na ndiye thingese nenywa Mistreat na neyo meza kwanza ninywe yonde ingi ndaka mejende na uthamba negwa Robert nesa ukwa in fact madam ngusu atiye kana kake thikwita nasi ndinyala nganyala ngete boyo mugule kata na umithete museo wakikombe tiki cha Mistreat ticho ane mwanu madam usio wambikite okita andizete weno yeso bani akiye iwe madam wene akwa umanya wina kesi we munenga yake no yazindu sia kwila wikuite Robert nasula woke wake koste asia hawa mama wako na ujuaji sana baki hapo hata ukikufa watu wanakufa
enyewe na manyene juwe thio na ndisi ni kata ne munja ma umwo uwaciokie ona we andu amaina teina mwana mataete okambia madam koma nevu nondu kuta watapika bado kita wiki uthaleka koma nevu na komia nevu na nyalita ibuyo yetika utawetika pai mundu kundethesa akili kangula keka muse wakwe bana ni thina yengu thino ni tabika jundi ni ona ni nalita bundi ya ni gila na iwe tabika yoketa ngatitie bundi kwendo tabika nondu ni iwe na tabika ibuye ya thaleka we na yanga imbololele seke kibalwa ke kumeyo ni thini muno kana na ndie chone bitu yo ndena ungamyu ya beta imopu anaonga mashawane na thamba kita uni ibona gigakora ki niyo bange ki ukila bantu nginya mutwe ora ndie ndo manya kwanza at least naiwa na kwata kamugu ila mundu mwe swasi ukiangula Lilian wakwata kabana mwe ambe ndukatatoa yake ndo ingi chaonengwa satani kwena mubango okuwa ndukatatoa yake na nekwe we sawa na mukule ona ndimu wo kimi ambe ndwe muwa mbona titindile to tabeti ona onja kana mundu muonte imwe yaonja kana konje ndwe muwa vano ndo ina kana kasopeta ambe yakana yani ndiba tona kala ka wendo ka no twikie mutsei mandiba kaindo kukukathe yanginya ngone yakwa nina kana so nambe ya kuvendwa kiliko ombola lakini oyezia neza ukiwa ije buku yandikiko ni positive baba ni kwa right na depression ni mbino ombola no kana uma school inya kwa saizu na uma hospital inya kwa saizu no su niwa ekela niliongale kwa kwanza ambia ukongwa ikizululu inya kebeti chuchu nyona ni musiasi yao kebere mama we ndonda byonduka ndabye ningukwetukise nondu you deserve kwethukiwa kila kindu chonthe onenda nonsense musei Robert onaga kuyata mwethukia siae onenda buona yuka yani ibeti nita taumya kana basa ibeti jwela jewie ni na to hospital na ndialenseo ona niwe aumye munda nenda thamba ndei kata na zazi onde nei yangai esiyo ya imboya yake ayo lilo ekuboya tindelia yangai onewe kanota wola wao katindelia yangai mbewe ya mwana tei yangai atindelia in fact ginela wambe ise kwaze yangai mbewe ya mwana tei ta putewa na mwema na kitakuya nendo na musia sia abantu nebitha nete ngasisa ngona adimebe make mekuya emosina mwini ya mother mwandi kolwa nuwe akewa ngoya alika lakini jibati life tusianete imwe egiliona kila kathena ketho ikakwa ni yangai twenuka we osu tenukie yu Robert kasi wane mume anti akwa na anti akwa mambe nucha anti akwa ngaya mwathi mena imonenga matuku maingi bayo lwathi ena mume andu asimande thisiete thende kana ngono tethe obwa ubandu anti akwa aipu na zeni ngwendo thambwa aimbia ikalanthi nguthambi kanisa yani na zeni ndo thibandu bau na ai mundu kwanza we ebinda junilika mwakozo ayete iwe kana kake kanene so ni nene uitola winagwo naye nakana kange ukutia sukulu ambe uko ni undumia yo ni thamia kwa kanti kwake meno ti nyakwa noto kusisa akona nyakwa nokuya andu ana matiane semele saizu nyeno na kwati wekita uchanga wethe ona kuyo ule uneje wisioka nilika nawe osukana kaiya inya kwambia nona ndoki waya makoya nona kana na aikila kaiya ambia na makoya ndisenga juni yada yani uwi nditabeka ni he dikaya kendo yani maisha nebwa maisha manavinduki ine kulia ne wakana nika after vani thiva nikaka nenga yake na imagine ndiwe yani we osu kana ekakana kaiya kuma saa 5 mpaka saa 8 naenda ka thermometer na wete ne nyakwa kwa nyatu kimekana kana ndo ambia yake iwe nzawe na akilia nondo kana kukaika akila nondo ono kanyo wako waiumie nikuya
Digo ne nya kwa na sisi temperature aya semba ya pita 42 na niyo yende na itala na umise kaindo kukumetoke mono ne nya kwa sisi kana kaindo kae kwa kathuku inya kwa mbia kwa kagile nondo withukicie mude ati ma yesu ti temperature ambia wewe kakanywa keka byu manyanga na gabe bantu ke kwivu nike kwa kelona ike utume kana guka kaiye wethe ona juka ye iki ne nya kwa mama no tiendie hospitali nzakuwete hey ambia tesela bandoki na amwe mama obakana kukithui kwako saizu mwe wako yani wo ona Robert kunga maunukile ona ndiye nokila ni tambiata angula ndoki tete inya kwa imweni ni sana nasio tuko andia kwa umoja ithe twe ku pipeline ni mukunia simona ndia kuosa na kunianda kitali unge wita wavini wekalanga likwesu ndia kuosa simone sanga hospitali kwa kitio pinga ni wana kunia Kenya umbesi yakana nondo junjie ndi hospitali ne bia binya na kwata binya na sia kana ka kwende kitondo ndikejekea na ngona na zuba yoto wathimolanga iwanengeto wosa ithatani ne nya kwa bakana na linganesa obelela mwabule wakana na wita wiko umwe na mwenwe wiyuise mwabule nwe nakana angule no na mwe mama ekana nakwa saki kuichake kito ambilela wewe akondambia ne wiwa ke kito na mwe mama ekana iya tu ne kiasi ema sando ne kiasi ema ne nya kwa ne kinama dese pipeline ndo kwa ndaka Robert na tambile ndakane dedi ne kwa dele nya kwa ba kitu ndanga ngamwa mama kwa mbaonga juu sio ndata yakwa kalaka na mwe kise kitu inya kwa wawa yetene muongo we ona ndei jali muongo wake juu sisi anvaele kana ika nekabindisi nekito mukula mama no yakayibeba akambia imwana ndeo tukazi otwandanga umkule mama kwa kabulo kasisi mbua yuwete nyengi metwe embepo ambia nilike mwabule nebithe echongo tupeke yake na weyo wethia Robert ila na ndio bika hospitali una kwatie choma cha momosi na kiringithio dakitali usi okelele kuma toni to mwinge mwana musise na mukulia vini uko mau yani nundu wake wethe ni iwo muthandu langa makobi nduneza iwa simo yakwa nundu we komete muthembo angule lina ndimo mapa wethe ila woni nyakwa wethe ndangulia kule yengi nguli ungakitakuya na mwavini chukua mtoto wangu huyo mtoto amelia since saa 5 mpaka saa hii ndio amenyamaza na nikipima temperature nimeona imeenda mpaka 42 akamuzi sangula nyakana kaiwa bubu akayeka kasenga mkola kamekufa agitio malucha ambia Lilian ndoke kala kuwote na malo kilenza ne yangai ndoke atekela kana kakakwe wewe wa utanu wako binyaka sako kana ndawa ubula ndawela ya kitimba kekiwa si atiani ndawa itatu then nona ikamanda meki bako akili nene kula kana kaka muthenya umwe ko manda meki bamoko kekiwe mweki nini ndawa kathiajo kana kakwelika kabita hai nyamana ase wenga ibuza molo kweli andu atindo windini mboni okindo kimone ko tine ndiona tusaini neta inya kwa na mama makoka wanona kana kaka na kyobeta kana kaka muthenya umwe na mukulilu kekiwa nini singa no goko nya kwambi angule ndoki ngai wakwa ndieba nene iwona thini cia andu hospitali juwe wewe ndo wango ngoya kwa niki na no wene ne yomezi Robert jenda ulilikala jenda saizo akili kilio yati ndio kimokuta mundu umeola twase kana ka ethayo na komete kitandani masaa 3 kana kaka ithina ngaumania Robert kana vini yake kiandawa naambia etwalilwe kubangula kana mukavute na nibwo
Nyandia sina ai satani mo. Imagine kumanazi akana na kaya bangulo mukauti mundu. Na ndio kulia. In fact yona kana nekathiru. Then inya kwa yewa itukesi kana kasa ile kwekatonga nuko kekianda wengi. Ne yabini tukeno si inya kona ndese ko ilovi. No tiko maba nina za isi liviga ambele ndite kiloko maba. O kila osioke. Inya kwi wangu deal nake. Engo ni asimunga musi abalawe. Nondo nye shift yako yakathala saa ile. Nienda nitia nake ninya ngwendo kaita nenye ndiendo katia mundu. Inya kwa mpiane sawa. Nga nena na daktari. Inya kwa saa hizo kodezi Kiswahili. Anena aga muvita chonde. Aonjo. Inya imagine aju. Inya kwa kete pasi vitale aiwe ne Kiswahili ndatunga ingia kana masama vitukana. So you kumbe wakumbata ni wonia mundu ni wiki akoma bande ukela. Pasi okainge. Saa kumi uniko nilikana saa kumi unanyusu watu wapika nyumba. Na kuniye madam mungi inya kwa umalo kila mweta amwe madam okawisu bekana kakwa kaya. Ikasi ye na ndamwize ona ndeze kaiwezi Kiswahili actually. Amwe yoka okawisu be mwana wakwaye. Madam osioka angule madam ndiwize yuwa witesa nundu wake. Mwe hata muzi wa wana kunesimo na mwe ne baste asino kongwe ndingaya maono ogili umema na numie kwaza nitata nitandaka merioga Bokwatela bani bo ambokunda kiwu mashabiki maitu tuende na mundu kuitwa Lilian King'oo. Ino ni part 2. Ina tunakumana na part 1 semba baya katika channel yetu ya EKAI TUNEENE. Nukumana na part 1. Ni mutabisiani na kumana na story lakini ino ya Lilian ni story so touching. It's very touching, very touching. But mashabiki maitu tuende enesa. So osa kabila ikalanzini kiandawi siku idhia. Ni watu nenga story ino yake. Katika comment section tuandikie bo, katika comment section tuandikie bo mbaitu utabio ende no tukwate wenga likoiba na wende no tukwati hata tuatie ne kuya katika mitandao Twitter wa EKAI TUNEENE katika all social media handles na kwenye mwide muibati hapa katika TikTok, katika Instagram, katika Facebook, katika Twitter tuatiani itebau nita wa EKAI TUNEENE. Twithe tuinena ni abu mashabiki maitu nikenda mutu tabiani katika comment section mutu andikie bau tunena ni nikenda wese kwithia tukunite maundu nesa na utolondu mashabiki maitu ni mutabisie kilu cha mundi kiete tukonyuni kuundu osio wa Loto Moto na mutabia Loto Moto ina some good news nundu mashabiki maitu no kwenda kwisinde angali no kwenda kwisinde ya muunda kuno Nairobi ni tukwitha tuinengane sindu isu very soon. So mashabiki maitu witha ukata osa simu yaku dial *570# nenda nukwenda kwisinde angali choose option number 4. Option number 4 niwe kwitha ikuteze semba shabiki wetu nikenda wese kwitha ni walika katika draw ya kwisinde angali nenda nukwenda kwisinde ya miunda kuno Nairobi choose option number 5 nikenda wese kwitha tukunite maundu nesa osa kabila nye story ino ya mundu kwitwa Lilian niwe ambe yo tuma yani niambia kwigondo lakini ngai ni museo mavinda onde ngai ni museo. Lilian, pole sana. Robert. Pole. Maundu mevinya. Nanya nasia ngai ki smile ya gweka kila kindu tayo ni wakwa. Nondo. Andu alanga iwani connect yamo. Ni mailite evinda ila na amenda. Imagine mundu kuma upload nendo mwese na wa mwamo chotuko ukongwe. Naambia Lilian, kenda beki ndo kwenda. Bitae. Ona korana itangaza tithi and maithamba moko supermarket. Twanda na madam musunga ngawasindu. Ne inyakwa kwa wisi uthi supermarket. Na mbotumio mukate. Imagine ayo kuli andu. Where is the nduka of mukate? Andio kuli ndu kukundukani. Ewa madam. Oka indo kuku wene.
kauliputhi ando mawilagu yu amaniye kuwa muti alikandukani akethi akaonda mundu loko tengali kwa akaonda so yu ethia ngaini wande ana unenga mumo wako bwa kitao wene madam uswa mwa tembea nake we supermarket tu apotethesia sise kamera kala wambo mukethia muno merine na ukethia mumo wanga yupingivie na yonenga ivinda yonte pamoja na mwana wako ulinisaidia sana. Siku moja nitakubaia kasukari. Ezio ni introduce kwa friend ungi wake wita Francisca. Mboya moka makanini ka range na kumboya. Na kuunda bya moka naye masingo mara ndio weka. Akazi ni mapata tayo ni wakwa. Nitawatafuta soon. Hey. Lilian. Story yaku niambia kwetha so emotional. Yune noka. Ona Robert nyaona ndize. Saingi ni anga ini wabangula metho imakwa. Note na ya ni nyoka ndaze ni tabia wo. Lakini umundi nina courage yaku kana kutabia. Kana Robert mwe Yesu ni waila sia ala longa liwale wimba force makaila tamutende. You can imagine. This is Lilian. Hallelujah. Now, Lilian, mashabiki maitu wemwe maende no kumana naku for the first time na meze kana ni wina. Beka lwathi ka kuendete pio. Kebaya katika YouTube. Makuvuze chorus. Mubango wanga ikwito ni mubango wa muo. Ngaiye na bulani mbithayo ni waku. Ngaiye na mubango ngethayo ni waku. Ndweyeke vinyanduka kwanga ono ndwekele kone chake. Lilian. Wathi uswete wa plan B? Peka batika nendete muno na hasia. Waina museo na wathoko anua. Kula watwa etwe mambania na maolonja. Uthina muno uimanda muwa wango. Ngaiye na bulani mbi kwa kuwekele kone chake. Wathi usu watumie, nicha ukiatumie wina wathi usu? Wathi usu actually ndemo twai. Nezilila kwa kede tukangeta wa Irene. Kaka ambonia, muse unge wa ibandu wa ina pharmacy. Lilian, you can imagine pharmacy ene kiwe ni yakwa. Na jamaa usu andwa na harusi na andonja. Ngoja nego kweta DJ pull up. In fact ilo no ni story yakwa ndiwe yande. Ama kwetela. Ndo ina marafiki masewe. Wewe rafiki wako weke to Londo ni mbaba wewe na siana lanza tu na ndesi. Very good. Unungi. Mani very good ya wakonde. Ni miene. Unungi apa kwetela unungi. Athi abingwa nduka pharmacy. Na mume matwanete na. Mabingwa. Na mundu ume osu okaoza mwitu wa nyumba. Na mamulonja. Iba la waiweki ya mindo pharmacy iba. Waiweki ya kawila kake ka mpesa. Distance no tabaya. Na ake bingwa kawila kake ka mpesa ba. So abuthuite kalima. Kasianite ne pharmacy. Akasiasia usu na new wife maikata. So ya ikita chake cha umulikana. Ai muthukumi wake wa nyumba. Na munja maone wa umali kibeti chake atwaye muthukumi usu wake wa nyumba. So yu nezila bubu numete wiyane. Ngaya mae nikarenja kambelian ona ndwisikilo nena. Ambia kwa chaku niwie mayani mateskwale nesa. Toya na mwana wakwa wita wanjoi. Na twamino jo unesilia. Nikatia bubu na nditia mwa bingwa netie. Na ndinga yangoloba imboni yangoloba ya ibo. Ni neye jane kitokwa. Nundu maundu mamuse uwa ni maundu lango. Ambe ni pharmacy ya na yekiwe ni yakwa. Na andunja awasa muthukumi. Yu ewa ambelasia no kiwe ni beba ngai ambia enikarenju yu mama. Muya kana ngai na mubango ngithayo ni wake. You can imagine mama osio nangu ni yesimwambia Lilian. Ni umenifanya nikalia sana. Nundu niwe woka umbeke abinya ayise ndila nesileta niwe wokwesela.
ambe Lilian nathimiwe nina ngali ninakite kwakwa nina ciana ingi itatu inacio kiena cia ambe ola Joy na atiani kwe oju grade 7 in fact on yani ti kwake sleepover tenge wati yetimine kila kintu ambe Lilian unekiene sawa umela wenye no kanga kutabia nyunye ndisiwe sawa tabio no kila mundu na no we waile kumaini courage so you plan B ya umiena madam usueta wa Irene nitukwitha tuimanza Irene Irene nitukwitha tuikumanza nikenda isekwitha ni woka wiki muri ukio stamp usil story ya mundu kwitwa Lilian King'oo mashabiki maitu tolondo nini mutabise umundi twina Lilian King'oo katika studio situ EKAI TUNEENE ino ni part 2 ena tunaweza komana na part 1 na we ready kuwea safadhali nienda ndise tuandike baya twasie nini watch at your own risk ngaino mwendete nina iye metho yonde ni waminie na whether we very strong na ngaya kwa ona mama mwana wakwa ina iyo onde ma ndasa ndakaye amen amen so mundu kwitwa Lilian tuende na uminokilelia pe mundu uende no komana unakomania na story yaku part 1 na be mundu wakomana na ku story yaku part 2 na maundu ala wesilie part 1 kana maundu ala wesilie katika ila story tunaneni yambe ni wesilie na bado maundu ala wesilie katika story yaku part 2 no wende na kuisla maundu mambo dembosu mundu su tona mutavyata mwithukisia kana mutwana ndu uthukoma ni ndiwe avya kwa mundu semba kwitene tane yitelia makipoi zo siyetelia kipoi si mundani na ingi kethe wanu kuona future na mundu usu nukuona mathinano makavinda no umesi nondo kutia na timu bango wila isi wetata for your own risk ukatunenga ukiwa bana Robert mashabiki baitu we story ya mundu kwitwa Lilian ndikwenda yendembe waba unundo Lilian nukwambia utuma bana utwambia kwitha tu emotional actually ndikwenda tabyandu the part of depression nondo depression ya mbiyo ngwata lakini fear depression depression tikindu cha ubwangu enacho and is real and it is real in fact depression tikindu cha ti joke waze kiliko owithe kanando lakini ila wathi kwikala bandu wiweka uyambi ozama nienda ukuyati maundu maku onthe mweke mwe Yesu ni kwithwa nutonya kila undu wonthe imanyese kutikanisane nundu nyena na yabike bandu wethe na ambia kuona ngaini wandi na junti kambela kutikanisane so na ambia kula nola mwamba wa etekele so you could in depression na enda nundu na ine nambia kutia mwe Yesu lakini nitungianga imubea nundu ngro lila yakwa yose we ni my ex na mutwano wakwa ula wa tutie ngro ya ngai no metungite niende na kushaini niende nesa nina wima wa mwe mathina mamwe mathanile ma acid ma answers yuni mewa kwa atui ko ke depression no ye kondula wailete mwe Yesu na mwathimene imwe kanesa na mundu wonthe ukapigiwa noke wao amanyekana pena we kwati kwa muteme na ibinda yonthe ngai ni wiwa atete matumake efikisia na mekuya na metho make ni matusia cia aundu ukwika usio kana uthuku mwe Yesu ewa asia yesi kwako kwake tiko kupyondo kutatonya kutangia kwa ni mwekia vinya ni kana mwekala na ngai tafadhali ni mukulia ingi kwa ndaia muthi YouTube muni support ukwana ngwenda ni kana withe ni ndonya kusustain mwana wakwa na kumwea maisha umake sasa nundu utanua mkila moseni kuona kana kake kaendeneza nundu ninapia kana ngamwea mwana wakwa nibonya education ni kana mundethesie kuni support through prayers o kila mwana cho ndiye kwenda kwasa ningwite utethio onenthani wia utonya kumbitia nitethi nyene ni wanesa no mbitia onenda wina kabash ngakuya ngakwandalia leo museo
Kenda wina o sherehe ukambeta ngai na wathi ukethukisia enda withukisia wathi wako wakwendesya ukewa wina ukumo wakumbeta ciathini ciako ombathi cia mathiko ukambeta tukaya twimwe cia kutana tukatana twimwe o cia mumo ngai ona kanisani tukoka tukathaitha imwe na mwe Yesu akamwathima nina muveano ndo komana nenyu mwithukisia katika station ya EKAI TUNEENE mwe Yesu athime EKAI TUNEENE na imepanua kwendani kwake. Amen, amen, amen. Yani tuvoe tomosio bano yani ni kwanza niwe baraka. Lilian. Yes. Ila tunashare story ya ku part 1 nendo kutunge tina banini alafu tumine. Ila tunashare story ya ku part 1. Vena comments nonieva na naona ve mundu unene ranwa kitu ina hivyo katika comment usiano wako na ndo makitui uili hata oyitu nenu mundu onda wa kitui ndio kuya kuwa twaitwe lakini mundu onda wa kitui anukanene na ino ndo ni bana ni wa kitui gwande ya gutete ndo wake lakini actually ando on the mombe ngai ando maigwana na Robert true ando maigwana na o ikiemo no yose ngombe ya twanangia ikana kajeka kuna sindu naye so ndi rate ando market naye no tuendete na nini mwendete amen actually goya kwani yabo yeno na tindandie tukaona actually ekani reverse ndeto na neni ma reverse ma ya ela wangolile ngakomana na my ex ndonya kumuyata ona ndia utavya ndonya muyata na kuiye ne priva kukimwa nengale ndani ukomana nake ndani kukomana nake kumaanisha hii in fact nibevanga yuna ndabisi nambiye Lilian reverse nondo ngaine ndo kukomanya nake mubangone wake ona ndati kusiokeana lakini satani nundu wanenie uvriva kukimwanengale wikito kimwanengale yusi woloka kimwanengale we manyakana wayokomana na jo ex ni wangelewa ninakuelewa so ni reverse bewadhi wetu wa reverse ndende bewadhi wa neni wenando kusumosyo wewe wadhi si wa na reverse umbetangie nyeno nenesa wadhi si ni wa mesh soja yes mesh man soja ona iko ni market andwa kwanza bidi kalodika kukaenda hata kalodika kukaenda hata na itukuza tu manza mundu kuitwa mesh aka ukiona mesh ka story no andwa zimadangiwa ma ukomana na kalodika kwa kaina nesa tudhi kaenda hata we wina otoka na wina wosi we nimbwina kalodika kwa mundu kuitwa mesh man soja kila chonde chaneni wenando kusumosyo na revasi umbetangie nyeno nenesa ke umayonde tomba dhabu thayone wakwa na moyo mbetangie nyeno ne muvaka ona mesh ndezika neneze wadios mesh wina fan uji mwa celeb mwa celeb mwa imagine twine wa mwisho wako wa mundu kuitwa Zipora Eric wathiola wendete pio na tuivinga show ino nundu neigwa bano ambia kwenda utuchanganyisha akili bano ni wathiwe wa Zipora Eric kwendete etela wone koko kwanga yondo kwevinya kuisioka netina wona kwa tamboka yes washabiki tena mundu kuitwa Lilian King'oo na imwewe yani esimpathisi anwonde ni kwenda mwe atwine wa John K lakini no ni sino usisi tukwenda atwine sia mundu kuitwa Madam DNA twisi no usisi lakini tumwatie baya support katika YouTube channel yake na mundu kuitwa Lilian pe wathi unatwi no kwenda no wendo record sure tutabi studio lo kwenda record ya nenda record ya kwa Papa Bisengo in fact he has been supporting me emotionally na kuniambia Lilian inawezekana pesa anaandia kwa papa nyena akola kwina amba Lilian ndo isoko la kwina wina anesa ando maamba ameambile banga medukizia na tiondo wako na plan B ndi release
papa ambe yetu liandu ilele kwa Lilian akuboya amboya Papa Bisengo ndisi akuna Papa Bisengo alikojiko na ngomanda chi mwana acha lakini ningwe na mema kwenda ku record nondo ndina uwezo wa ku record umundi ithu tekai tunene nitukwibia studio wow record ningunena na mundu kwitwa Papa Bisengo. Thank you. Na muibuka appointment nake. Thank you. Uthi record wathi. Alafu mashabiki maitu ni makungamio shoot video. Hiyo record. Alafu mashabiki maitu ala mashabiki ma diaspora na mashabiki ala mako Kenya, mashabiki ma Kenya, EKAI TUNEENE Kenya mzima na dunia yonde nitwise ndema ku support. So wathi usu nenda record. Ithu EKAI TUNEENE nitongamia audio na twa shoot video. Chineke. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Yani uni wotu kuendete. Thank you. Nitukuendete muno. Thank you. So nitukuorganize with the studio record. Tuomba with you shoot video. Alafu tukenda tuime launch ya vano. Wow. Tukenda tuime launch ya vano. Okay, sawa. Mwe wa mumo amwathime. Amen. Na mutikai wani kindu. EKAI TUNEENE. Tunene pio. Mwika sio mwakati wenye pinda yanga yetu. Amen. Ona mwikala na kithanso kivocha ngai. Amen. Niso mwe mo tinga ekusuwa na kupinga pinga. Aki. Wendo kada kikitwiva. Ni mwagusu. Mashabiki maitu tuone no minukelelia mashabiki maitu tolono nini mutabisie kilungu cha mundikiete tukwenyu ni kuondwa loto moto ni mutabisie na some good news na good news ila mena sione siba mashabiki maitu no wedo yenda kuisindea ngale kana no wedo yenda kuisindea munda mashamba yani kuno Nairobi. It is very easy. We also simu yaku udial *570# nena no kwenda kuisindea ngale. Choose option number 4. And then when we see the mashamba kana muunda kuno Nairobi choose option number 5. Kudoka no 50 shillings. 50 shillings uilika katika draw. Nikenda wise kwithia ni whether we umwe katika sindi maitwala tukenda tuitangaso bano omituke. Na ni muda wa mashabiki maitu nitho twamba mwenenga first priority nikenda wise kwithia ni mwaomoka. Nikenda wise kwithia ni watwika mdosi maitu ndukolo nitho. So mashabiki maitu nundu wa masa atwe no mutila bau twina mundu kwitwa Lilian King'oo na tumwe ni tumwendete pure and may God bless you, may God enlarge their territories. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ni twese kesongo. Mashabiki wetu until we meet again next time the same place. May God bless you.